जोजोलपा नमस्ते नेपाल भाषा समाचार चुना वयचुना जिन्सरिश्मा जी बेजना महर्जन थौ नेपाल सम्बत झिन्सा स व पी दिलाथो सप्तमी शनिबार अले 2077 असार 12 गते अतेहे 2020 जुन 27 तारिख करोड कुल नेपाली जनसङ्ख्या बोलीचाली अझले नेपाली जनसङ्ख्या 3 करोड धयावयाचंगु आपल दे ढुङ्ग्ल आधासा जनसङ्ख्या घडी कठन नेपाली जनसङ्ख्या 3 करोड पुले ढुङ्गु गुडु केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागीय जनसङ्ख्या घडी शुक्रबार मध्याह्न नेपाली जनसङ्ख्या 3 करोड 634 जना केङ्गुडु विभागीय महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठ याकठ ठो वैज्ञानिक आधारित प्रक्षेपण यागु जनसङ्ख्या ख ठो घडी 2068 जनगणना आधारित सेट यागु ख घडी जन्मदर मृत्युदर व बसाइसराई दर आधारित जनसङ्ख्या केनी 2068 साल जनगणना कठ नेपाली जनसङ्ख्या 2 करोड 64 लाख 54,504 जना ख जिन्निको राष्ट्रिय जनगणना 2078 असारी जुइगु जुगुडु सरकार नापाङ्गु खुसी झाडा पखाला पनिगु नीति खोप बिगु जुगुडु स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा विटुङका निसे न्यार टक्कया मचाटेट झाडा पखाला विरुद्ध खोप रोटा रिक्स बिगु जुगुडु महाशाखा बाल स्वास्थ्य व खोप सेवा शाखा प्रमुख डाक्टर छक शर्मा गौतम झाडा पखाला पखे दे दस मचाट सिना चोंगुली उकियाट पनेट उगु खोप पिटेनागु थागुडु गौतम कठ 3,50,000 निसे 4 लाख मचाटेट झाडा पखला जुइगु उपी मध्ये 9% मचाट सिगु जुया चंगुडु मचाटेट पखला जुइगु 40% रोता भाइरस हुने जुइगु जुगुली उगु खोप बिटेंगु ख 60% मेमेगु भाइरस परजीवी जीवाणु थे जागु हुने जुइगु जुया चंगुडु गौतम याकठ रोटा रिक्स थोय असार दुनी सुरु याइगु नीति नेगुली प्रदेश जुया फुक्क जिल्ला छुएडुङको गुडु उगु खोप सरकार या 16,000 खोप केन्द्र पाखे नियमित स्वास्थ्य स्वयंसेविक पिन्स मचटेट नकिगु याइ मचटेट उगु खोप नापाङ्गु खुसी 6 हप्ता व निकोगु खुसी 10 हप्ता खोप नकिगु याइ खोप या मात्रा 1.5 मिलिलिटर जुइ गौतम धागुडु छम मचायाट दक्षिया दुनी निको निसे सोको टक्क पखाला जुइ पखाला याना मचटेगु मंगली दैगु ल जल वियोजन फी गुकी याना मचट सिगु टक्क जुइ ठुकी पखाला पनि त खोप बितेंगु ख आ नुम विम मचा व 6 महिना थ्यपी मचा पाकी उगु खोप या सुरुवात याइगु शाखा या प्रमुख डाक्टर गौतम धागुडु नेपाली बाल मृत्यु दर मु याट बुसा निसे दक्षि व 16 रुपी मचटेट जिन्निगु कठाया खोप निशुल्क बिगु झिन्छडो नेसो व नि न्यामथिन कोरोना संक्रमित शुक्रबारको न्यासो व गुई सोम थप नेपालले शुक्रबार कोरोना भाइरस या न्यासो व गुई सोम संक्रमित थप जुकुदो स्वास्थ्य व जनसङ्ख्या मन्त्रालय थप जुपी पेसो व चे खुम मिज व सचिव नेम मिसा जुको जानकारी बिगुदो थप जुपी लिसे मुक्क संक्रमित ल्या झिन्छस नेडो व नेसो व नि न्याम ठ्युगुदो गुपी मध्ये छिदो व न्यासो व खुम मिज झिन्निस व पी गुम मिसाख थौ तक नि खुस व गुई चाम संक्रमण मुक्त जुइथुंगुको दो अतहे मुक्क नि खुम संक्रमित पी सिथुंगुको तथ्याङ्क सार्वजनिक जुगो दो गुपी मध्ये नि छम मिज व न्याम मिसाख आतक रसुवा जिल्ला बाहेक ने खुगो जिल्ला संक्रमित ल्यावे ठुंगुको दो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यामिगन निसे सुरुजुगो स्थायी समिति बैठके निम अध्यक्ष दटुई थथ्वे आरोप प्रत्यारोपण याएगु जा जुगुदो बैठके नोवागु जोले निकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री ओली याके अहंकार उपगु दुपम्पिया दिगु दुसा मेम अध्यक्ष लिसे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी दुनिहे बहुमत व अल्पमत खेल सुरुजुगो तासे उकि यातकया असन्तुष्टि पुंकादिगु दो वेकल गुटबन्दी व बहुमत कासा याना हे पार्टी विभाजन या लपी थेंगु खन थयादिको दो बैठके नोवाएको चले अध्यक्ष दाहाल सरकार व पार्टी या त फाइदा जुइला थका थम अध्यक्ष ओली या त न्यादा तक सरकार चले याएको
सहमति यानागो खन ओली सरकार या त पालना मयागो डोप ब्यादिगो दो मेखे प्रमो ओली न पार्टी सरकार या त माक्को गुहाली मजुगो थासे महाधिवेशन तक सहकार्य यागो सहमति मेम अध्यक्ष पालना मयागो डोप ब्यादिगो दो प्रमो ओली थयादे पार्टी आन गुटबन्दी व बहुमत कासा जुया चुंगो दो थुकी अनुशासनहीन जा जुया चुंगो दो अध्यक्षले से प्रमो ओली राजनीतिक दल विभाजन या त अपुइकेत थम हयागो अध्यादेश गलत मजुगो थासे पार्टी या पासापिन्स लितका ढका थागोली जक थम लितकायागो ख थायादेल निम अध्यक्ष सम्बोधन लिपा मिग बैठक स्थगित जुगो दुसा हकन बैठक जुगो ख जुगो दो जनता समाजवादी पार्टी जसपा नागरिकता ऐन 2063 यात संशोधन यात दिकुगु विधेयक विरोध या ठिटी सहरी विरोध प्रदर्शन यगु जुगुदु राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पारित जुया प्रतिनिधि सभा ठेंगु नागरिकता विधेयक गुलिखे प्रावधान विभेदकारी जुगु थासे उगु विरोध प्रदर्शन या टेंगु ख जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर व उपेन्द्र यादव छगु विज्ञप्ति जारी आसे असार 16 गते जिल्ला सदर मुकाम्बो मु सहरी विरोध प्रदर्शन व सभा यागु ख धागुदु नेपाली नागरिकले से वैवाहिक सम्बन्ध कायम यापी विदेशी मिसापिन्स अंगीकृत नागरिकता कायट मोटिन नेड टक्क नेपालले चोनेमागु प्रावधान यत कया जसपा विरोध याना वया छंगु ख थोए चोले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा नागरिकता बिगु चोले मिसा व मिजया दठुई विभेद या ठोकी मजिगु ख सामाजिक सञ्जालले थयादिगुदु सामाजिक सञ्जालले वेकला चोया दिगुदु नेपाली मिजा लिसे बिहा यैपे विदेशी मिसा नागरिकता क्यादैगु तर नेपाली मिसा बिहा यैपे विदेशी मिजन नागरिकता क्याद मदैगु कठ विभेद या ठोकी मजिउ मिसा यात निगुगु दर्जा या नागरिक देखेगु कठ हगु प्रावधान संशोधन याना लिङ्ग या आधारे विभेद मजुइगु अलि समानता या अवधारण मर्म कठ नागरिकता या विधेयक न्यने यंके मागु माग जी याना चुना भारत या जयनगढ निसे नेपाल या धनुषा या जनकपुर जुया कुर्था टक्क सञ्चालन जुगु रेल भारत हे ग्यारेज थाना चंगुडो ठिटीले प्राविधिक कारण केना हे मफया चंगु रेल आ हक्न कोरोना भाइरस या कारण हे मफुगु ठागुडो नेपाल सरकार अन्तर्गत रेल विभाग भारतीय डेका चंगु रेल नेपाल हेगु ठका टक्को त्या ढुंगुगु दुसा रेल नेपाल हेगु धासा अझ निश्चित जुइफुगु मदुनी रेल विभागीय अधिकारी तेसहे रेल नेपाल हेगु ई कोछिना ठ्या फया चंगु मधु विभाग वंगु चैते हेगु ठका ढागु ख तर कोरोना भाइरस या कारण नेपाल व भारतीय लकडाउन जुगुली रेल हेटा समस्या जुगु ख धागुडु भारतीय रेल लेकेगु ज्या धासा कोचा ढुंगुगुडु एसा रेल हेटा समस्या जुया चंगु ख रेल विभाग या पदाधिकारी पिन्सन धागुडु नेपाल सरकार भारतीय कंपनी कोन रेलवे कर्पोरेशन या के रेल न्यायगु सम्झौता यागु ख सम्झौता या कठ नेपाल सरकार 75 करोड टक्क भुक्तानी या ढुंगुगु दुसा ल्यडनीगु भुक्तानी नेपाली रेल ठेनेमो यागु सहमति जुगु ख अचेत अवस्था ल्यावो म मिसासित कोरोना संक्रमण पुष्टि दाङ्गे अचेत अवस्था ल्यावो म मिसा याके कोरोना भाइरस संक्रमण जुगु पुष्टि जुगु दो राप्ती अस्पताल लिक प्रहरी लुइकुमा उम मिसा वास याएको छोले मिग सीको ख सी ढुङ्का उम मिसा या स्वाब नमुना परीक्षण या नीति यंकुगु खसा शुक्रबार कोरोना पुष्टि जुगु स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जगेश्वर गौतम जानकारी दिएको दो त्यो मध्ये सुई द या उम मिसा वास याएको छोले सीको ख असार 11 गते स्वाब संकलन याना जाँच याबले असार 12 गते शुक्रबार लिजो पोजिटिभ बिहावको ख उम मिसा या मसिका आतकना सी मडुनी उम मिसा या बारे जानकारी कागुको त ज्याचोंगो डाक्टर गौतम ध्यादिको दो प्रहरी हे लागू वास कारोबारी इन्स्पेक्टर शाही या त नेनु ठुनी त अनुमति यल प्रहरी परिसर जावला खेल गिरफ्तारी लाम नेपाल प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर रुद्र शाही या त नेनु हिरासते ते त अदालत अनुमति दिएको दो जिल्ला अदालत यी पाखे लागू वास कारोबार सम्बन्धी कसुरे अनुसन्धान या नीति ठुना ते त अनुमति दिएको ख लागू वास नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वर या एसपी प्रवीण धिताल या कथा वगो इले हे शाही या बयान व वया संलग्नता बारे विस्तृत अनुसन्धान जुए ब्युरो बुधबार पेप्सिकोला उदयपुर या एलिसन बस्नेत बर्दिया या सन्तोष कुमार शाह ये भूपेश शेरचन व अभियान थपथली या त लागू वास लिसे या गिरफ्तार यागो ख
इमित अनुसन्धान याइको झोले घटना इन्सपेक्टर शाही न संलग्नता डोगो सिडोगो एसपेटिता न थागो दो अतहे बिहिबा वया त गिरफ्तार याना हिरासते तगो ख मेमेपी आरोपी विरुद्ध धासा छिनु म्याथप जुगो दो प्रहरी कथा इन्सपेक्टर शाही लागु वास दुर्व्यसनी जुगो सिडोगो दो शाही या आरोपित लिसे नियमित सम्पर्क दुगो खने दो प्रहरी इमिगो लिसे खुस व खुइन हेगो थान डाइलेक्स बोतल जिन 600 व चे खुगो ट्याब्लेट स्मोप्रोक्सिभन क्याप्सुल 600 व सुईगो थान व 1 लाख तकदा बरामद यागो ख चितवनिया नारायणी न्यायालय वम ल्याम मनु खुसी चुइका बेपत्ता जुगुडु बर्दिया छेजुया भरतपुर महानगरपालिका 4 चोम नि छड या टिंकु चौधरी थथे बेपत्ता जुगु जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन नेठंगुडु चौधरी यात मालेटा नेपाल प्रहरी व सशस्त्र प्रहरी मालिगुजा याना चंगुडु ठौया नेपाल भाषा समाचार थने कोचाल